Regio muno makiria haria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya oro ndumwe na nja wa bururi nitwagioka niguo tukorwo twigutamburukiria mohoro ni amu ndakirora thaa yakwa ithaa nario rihandithio oro wega na tugakunyita ugeni mutamburuko-ini witu wa mohoro na momwe mamare tugukorwo tugikumenyithia ni ati thirikari kwambiriria tabarira cia wenji wa mai niguo guteithiriria aria magumirwo ni ng'aragu. Hei mutongoria witu gitio atongoria a kiama kia ODM kuga na ndugagithie haraya ni amu nake mwandiki witu wa mohoro macigi mathako Ken Maina ni agukorwo akiingira mitambo-ini niguo atumenyithie maria atuhaririirie iharo-ini kwa hivyo ndugathie haraya. Orege tugakunyita ugeni mutamburuko-ini witu wa mohoro ni ngikunyita ugeni njitikaga wahu wa Kamau nake mutauri na njira ya ciiko etagwo Susan Kife na ni ritwa riakwa ni Muiruri John Mona riri ni ikereka ria mbere niguo tukorwo tukiambiriria mohoro maria tukuhaririirie hwaini uyu wa umuthi. Tukiambiriria ni ati gikundi kia atongoria a kiama kia ODM ni mahete mukana munini wa mutongoria wa bururi William Ruto wa gukorwo akiagira gitio mutongoria wa kiama kia NASA nwe Raila Odinga. Matongoretio ni muikariri gitio wa kiama giki kia ODM Edwin Sifuna. Atongoria ni moritie ndagitari William Ruto gutiga bara cia kiuteti na kunyita itemi hari guteithiriria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hari kung'ethanira na bara ya kunina ngukumio bururi-ini. We don't want to be taken back to the issues that almost split this country. The handshake happened, and those who are still living in the past and want to relive and to drag us back into the issues of the election, let them not dare ODM, because we have wounds that have begun to heal, and if you want us to reopen that discussion, we are very ready to open that discussion. But you can see that it is coming from the enemies of a handshake and the enemies of peace and progress in this country. We are going to confirm that it is true that the Deputy President is an impediment in the fight against corruption. And if he continues being an impediment against corruption, we as leaders, we are not going to hesitate, but we are going to put a motion of impeachment of the Deputy President in the National Assembly and get him out of office. When Uhuru Kenyatta accepted a handshake with Baba, he was thinking about the country. Tugethi report ni ngini ati oriri ng'aragu ithiete na mbere na kugumira county stiganite guku bururi-ini. Thirikari ni yambiririe tabarira ya kwenja demu na ithima cia mai ni guteithiriria muingi uria ugumirwo ni thina uyu. Akiaria hindi ya kuruguria kana kirugurio kia waki wa damu ya Barariru iria county ni ya Laikipia iria tanyite kuhuthira muigana wa ciringi milioni 18. Minister wa urimi bururi-ini Mwangi Kionjuri augite mubango uyu ni ukuhotithia a Kenya kugetha mai hindi ya mbura. And for the first time I can see the enthusiasm that yourselves, you are ready to take the project, on the project and move forward. Tumemaliza hiyo maneno yote na hiyo tunataka kufanya ili ukulima uimarishwe katika nchi ya Kenya. Na hata mahali ile wa Kenya wanafikiria huwezi pata mapato kwa sababu ni sehemu kafu. Wajue hata hiyo sehemu kafu ndiye zaidi itawasaidia kwenye kilimo na kupata mapato yao. Wahu wa Kamau ucio ni mubango mwega tondu nima andu aingi guku bururi-ini makoretwo makigumirwo ni ng'aragu muno makiria wakirora kure thiini wa county ya Turkana ona andu amwe ni makoretwo mari agukua nundu wa ng'aragu niguo. Na tukihugukira riboti ingiri haha ni ati governor wa county ya Garissa Ali Korane ni aheanite kimanjika kia kana muigana wa ciringi milioni 60 mbeca iria gukorwo igiteithiriria makiria ma arutwo 2000 aria magumirwo ni ukia. Gukiri uguo Korane ni oriti arutwo guthomera kothi iria ciagirire na iria ikumahotithia kwigwatira mieke ya mawira na ihenya otore kwahoteka. Mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Gakibe na riboti iyo. Githomo ni njira imwe ya kuhurana na ukia na thirikari ya Garissa itongorio ni governor wa county iyo niwe Ali Korane ni thundurite mutaratara wa guteithia ciana iria itehotete niguo cihote guthii na mbere na mathomo mao. Unajua sisi miaka hizi tumekuwa maskini, watu wetu wameanza kusoma kwa njia inayofurahisha, lakini matatizo ya watoto kupata fees imekuwa shida kubwa. Kwa hivyo tunatarajia hii pesa ambazo tumezitenga na ambaye tunagawa leo ikiunganishwa na pesa ambazo ziko kwa constituencies
CDF itaweza kusaidia kiwango kikubwa kwa wale watoto ambao hawajiwezi. Mutaratara uyu uria ugukorwo ukihuthira muigana wa ciringi milioni 60 ugukorwo uri kiguni kuri arutwo 2243 kuma kaunti-ini ino ria mari universities na colleges 101. Mwaka huu kaunti yetu imepeana ama imetenga shilingi milioni 60, na hiyo pesa tumewagawia watoto wengi sana ambao ni 2243. Kama tunavyojua sisi miaka hizi tumekuwa maskini, watu wetu wameanza kusoma kwa njia inayofurahisha. Handu-ini ha Gikuyu TV njitagwo Wambui wa Gakibe. Tugethie riboti ingi ni ati gikundi kimwe kiria kireita Kenya tunayoitaka ne kuruguritie kampeni cia guthi kanitha o kanitha makiuria etikia makoro mari muhari-ini wa mbere kung'ethanira na bara ya ngukumio. Gikundi giki kiria gikwaragia kanitha-ini wa Holy Family Basilica kiugite amemba akio mariceraga kanitha itiganite oro kiumia niguo kumahotithia kana kumathomithia maundu megie ungumania na uria mangithemana naguo. Kanisa likinyamaza, ufisadi utaendelea na umaskini utaendelea, na inakuwa hujuma kwa taifa lote, kwa sababu watu wanakosa madawa, watu wanakosa vitabu, na mambo mengi yanaenda mrama katika nchi yetu. Kama raia wa kawaida ambaye anajiita Mkristo anaomba lakini ananyamaza wakati ufisadi unatendeka. So the message is, are you a Christian or a Muslim or a Hindu? What are you doing about corruption in the country? Ni uhoro wa magwiciria kurana ngukumio uthie kanitha oro kanitha gwiciria no ikorwo iri njira njega muno makiria ya gukorwo ikihorana ngukumio ya kana ungumania uria kuretwo ugumeire bururi wa Kenya na njira nene. Niguo Na o kiumia ni tukorwo na gicunji kia reke ngugegie kuria tukorwo tukirehe maundu ma magegania mari onae wa gikorwo werorera uguo ngoro yaku igakorwo iri ya guthuthwirwo ni kaundu gaka no gakorwo uri wa gukena na gicunji giki nikio gikia. Oh no. Gicunji kia reke ngugegie nona maundu re mekagwo rigi ugekora hatikaini na wicirite rigi wenda kuingiria mundu hatikaini ugekora ho tayo hawa kugucia nduthi ri nona mundu aroka na kahiu agatinia nduthi uri mu gatigwo wi ugatigwo ukigwo rucio ni mundu utakwendera maundu mega arenda o gukora wi handu hatikaini na ngwiciria ona muturire wa mahinda maya andu makorwo mahana andu taya magatiga ma wikia mwaki-ini na mundu agacoka agakorwo akieherera gwiciria ndukoragwo uri wa amwe ta andu aca irima riria wenjaga mwiroreri kiugiciria ati ni mundu urenjera ati ni mundu urenjera uthimage irima riu tondu kwaya gukorwo uri urathi na mbere na kuria aramia we ni ukugwa hau ndanekora handu ta hau pole atiri undu ungi na uthiete na mbere na kugega mwiroreri tutikirie twambe twikirie oro hanini na ungikorwo na riboti oro yothe kana kiuria oro giothe ungienda tugucokeria namba itu ya ndumiriri nguhi ni 0721 889 311 ndukae kuma mitambo-ini ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya.